I don't understand why e postponed because the evidence is there. Gape go e postpone to isa to July is also like a delay mo family to get closure le go heala because it's like ha gona justice e being served because ba dutse bone inside. Kanya gore go sampe go dirwa dipatlisiso e tla ya belaetsa ka gonne e setse e fitile kgwedi ene a ke itse ke dipatlisiso tse feng tse dingwe batho ba setse ba le mo kgolegelong sa pele ba setse ba chargitswe. Ba lelapa le o rara sebetsi ba re ba mo kakabalong ya gore tota go batlisisiwa eng ka gore go ya ka bone babolai ba ngwana wa bone Mogale Rasebetsi ba tshwere mo lehelong la tiragalo. Babelela ba babedi ba e leng moditšhaba wa naga ya Lesotho Tsele Jeremiah Mohanwe ga mmogo le moAforika Borwa Simanga Koteli ba buile gape ba phuagantse kopo ya bone ya beili. Bobedi jo bo latofadiwa ka go bolaya Mogale Kgotso Rasebetsi wa Mosiane View gaufi le Mahikeng ka Tlhakole monongwaga. Bosetlhogo jo bo diragaletse kwa tulong nngwe ya boitapoloso gone mo Mosiane View. Ba ne ba kgemetha le go segakaka Mogale ka dibolao tse di bogale. Ka nako ya go tshwarwa ga bone ba ne ba hitlhelwa ba santse ba tshwere masaledi a mmele wa ga Mogale gone mo lehelong la tiragalo. Ya re go tlhagelela ga bone kgetho la bobedi mo kgotlatshekelo ya Molopo, kgotla ya kaya ha dipatlisiso mo kgetseng e di santse di tsweletse. Mme go bonela mahoko a sa ritibala sentle mo dipelong le maikutlo a ba lelapa la ga Mogale. Ba re ba dira dipatlisiso re ipotsa fela gore ha motho a bolailwe ba fitlela batho ba dutse teng mo a bolailweng teng go santsane go diriwa dipatlisiso ke eng se sengwe se santsane se batlo because ba kry-ile ba dutse teng mo motho a bolaetsweng teng so ga re kgone go tlhaloganya re kgone go amogela Tiragalo ya go huduga ga Mogale ke ntho e santseng e kgoboga gangwe le gape ebile e setse e iphetotse go itira kgeleso mo meweng ya bone. Santsane re le mo kutlobotlhokong. I mean, le ka tsela tshotsweng ka yone, it's very painful and very traumatic. So it's gonna take time for the family to heal. So ra leka but it's not easy. Santsane re le mo kutlobotlhokong. Re botlhoko thata a re kgone ne re nagana gore today ya ka re le bona yana re tla kry-a closure go tla nna le sengwe se ba tla se bua gore re kgone go kgotsofala yaanong a re itse gore go phelang ka pain yana because ne re rita gore ba re bolelele gore go etsagetseng why ha ne re ka kry-a sengwe sa gore re itse gore why ba entse ntho eo a re kgone a re itse re tla kgona yang. Mongwe wa mekgatlho e sa direng morokotso e le yone e kgaratlhelang ditshwanelo tsa baagi ka kakaretso o tshwenyegile. Re tle kwano re tla go thera family ka tiro e diragetseng mo malobeng e utlwisang botlhoko jaaka re bona gore bašwa gompieno ba tsamaya ka tsela tse dingwe tse di botlhoko tse le gore le future ya bone e setse e le teng. Re be bona gore go botlhokwa thata re le Angels of Tomorrow as the GBV activist le di victim support family agent re tle kwano re tle go ba thega. Lephata la dikereke le lone la re ga ba ntshe mangwele a bone hatshe ka le dula le rapelela seemo se bosigo le motshegare. Kereke e kgala thata ditiragalo tsa mofuta o ka gonne mo loagong lwa rona re na le batho ba re sa itseng gore ba tswa ba le ko kae. Re le kereke ra re ditiragalo tse di ntseng jaana di tsaya serodumo sa rona di se isa ko tlase ebile ba bangwe ba ba senang tumelo ba tumelo e potlana ba tsaya gore ekete modimo o re neile mokwatla kante ga se jalo dilo tse dingwe di diragalela gore le bogolo jwa modimo bo tlo bo bonagale. Kanya gore go tle go dirwa dipatlisiso le ya gore di-file ke gone ne di krewa re na le matshwenyego re batla go goeletsa ko setšhabeng ya ka barongwa ba modimo gore a go diriwe so se se siameng re tla e sala morago kgetsi ya gare go e tlogela hela re tla dula re support-a losika. Go bonala Borra Rasebetsi ba se nosi mo leetong le la bone la kutlobotlhoko
ka gonne ba nna ba potapotilwe ke baemedi ba dikereke le ditumelo tse di harologaneng. Jaaka baagi ba Mosiane View Northwest South Africa, kgang e re amile tota, so re bona go le matshwanedi ebile go le botlhokwa to support the family, re itse the pain ya go latlhegelwa ke the son. That's why this morning re le fana re le baagi to say to the family, we are together with you. Re dikereke tse di farologaneng ebile re baagi ba Mahikeng re tlo go nna kgatlhanong le bosula jo dipolao tse di setlhogo tse di dirwang ke batho ba bolaya bana ba rona. No. This is enough. It can't be happening and ipoeletsa. You know, e etsagala ko Mosiane View. Tota re tlile gore re leka gore setšhaba se sotlhe se tlhaloganye gore we are tired of what is happening. Baruti mo kgaolo ya Mahikeng ba re le bone ba tshwentswe ke maitsholo a jaana mo diphuthegong tse ba reng ba di eteletse pele. Ga re a itumela ka se se diragetseng le ka letsatsi la gompieno gore go bo go santse go buiwa ka dipatlisiso, mme le mongwe a kgona go bona gore boammaaruri bo totobetse bo mo pepeneneng. Ka ga jalo ra re justice delayed is justice denied. Go sa le jalo ba lelapa lo Rara Sibitsi ba dumela gore ke monokeng ya baagi ba Mosiane View le baagi ka kakaretso e heta e hokotsa maikutlo a tsamayang a huduga gangwe le gape. They've made nako ena easynyana for rona because re bone le gore like we loved re supported like since the funeral khale re checkiwe go nna le ba batlang, so re lebogela supporta bone because it's not easy mare lerato la bone le di prayers tsa bone le supporta bone ke tsone di re pushang to, you know, to wake up and to try again every day. Ko pusong ra go eletsa re re a justice e diragale mo kgetseng eno re le baetapele ba dikereke tse di farologaneng re tle go mobilize go feta number e le mono mo gore nako e tlang kgang eno e seke e be e bokhutlong. Ba belaelwa ba sologetswe gape mo kgotlatshekelo e ka kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le 9 e le go tswelela ka kopo ya bone ya beili. Mme ba ne ba lemosa lekgotla gore ba tlile go phuaganya mmueledi wa puso mme ba ikaelela go tswa letsholo go ipatlela yo e leng mmueledi wa bone.